televizije Nikšić. Evo, čuli ste, uvaženi gledalci, Milisava Mota Laketića, pjevača crnogorske narodne pjesme, koji je ovog jutra sa nama u jutarnjem programu televizije Nikšić. Gospodine Laketiću, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Dugo vas nije bilo u Nikšiću, šta ste umeđu vremenu radili? Pa ovako da vam kažem, uvijek, eto, baš tako da kažem, kod kreativnih ljudi, ajde da kažem i za sebe, ili po naški rečeno, kod radnih ljudi uvijek ima poslova, ponešto se radi. Mogu reći da sam više po inostranstvu i više radim tamo nego li što se to događa na crnogorskoj muzičkoj sceni, iako nijesam odsutan ni odavde, nego gledam koliko toliko da sam prisutan i ovdje. Prije 5 godina izdali ste ovaj CD sa kojeg smo čuli u prethodnu numeru Anđelija. Rekli ste mi da ga još uvijek nijeste promovisali, ovo je prilika za to. A ja ću za početak pročitati šta je Nikola Karović napisao na omotu ovog CD-a. Ljudi koji ostave velike tragove u kulturi i umjetnosti svoga naroda vječno traju. Takav je slučaj i sa mojim mladim kolegom Milisavom Motom Laketićem, koji se opredijelio da izvornim crnogorskim pjesmama na svom CD-u i kaseti sačuva kulturnu baštinu od zaborava. Njegova interpretacija je istinska umjetnost, a ne prevari kič. Karakterističnim stilom pjevanja vjerodostojno je prepjevao stare izvorne crnogorske pjesme, koje ja godinama njegujem, i tako će Milisa Moto Laketić biti moj istinski nasljednik. Jedan sjajan tekst, sjajan komentar vašeg starije kolege Nikole Karovića. Recite mi, šta sad planirate? Da li planirate promociju ovog CD-a po Crnoj Gori ili... Da vam kažem, ja jeste, davno sam izdao taj CD i eto, nekako nijesam bio u prilici da promovišem sve to. Baš ovu prvu pjesmu pomogla mi je majka da je napravimo i da je upriličimo, doduše malo modernije nego što se to pjevalo ranije, ali u svakom slučaju nijesmo pobjegli od izvora, ja i moj kompozitor Mišo Marković. U svakom slučaju tekstualno to je narodna pjesma koja se pjevala i majka mi je pomogla da kaže kako je to nekad bilo. Uglavnom da se prisjete mladi kako su to nekad naši stari pjevali i u svakom slučaju da ovakva jedna pjesma ne ostane zaboravljena. Ja nijesam promovisao taj CD iz razloga što nepuno poslije možda pola godine moja je majka umrla i ja nijesam htio da pjevam poštujući svoju majku godinu dana i poštujući neke naše običaje. Tako da je ova jedna zaista fina kaseta i CD ostali nezapaženi u narodu, što ću to uraditi sad, jer već pripremam jedan CD novokomponovanih crnogorskih pjesama i naravno izvornih od kojih se ne odvaja. Tako da ćete raditi promociju i jednog i drugog CD-a. Poznato nam je da dugi niz godina živite u inostranstvu, bavili ste se humanitarnim radom, koliko ja znam organizovali ste humanitarne koncerte. Da li se još uvijek bavite time? Da, kako da ne, ja veoma rado kad se tiče humanitarnih poslova i humanitarnih aktivnosti kod organizacije koju predstavljam, uvijek sam spreman da se pomogne koliko se može, odnosno da se pomogne ljudima kojima je pomoć neophodna. Da, vi se vjerovatno sjećate, i vi ste bili jedan od glavnih voditelja kad smo pomagali djeci bez jednog ili oba dva roditelja, kad je sportski centar u Nikšiću bio maltene prepun, koliko je samo i ova televizija i vi doprinijeli da se pomogne
djeci bez jednog ili oba roditelja. U svakom slučaju humanitarna organizacija će nastojati svim kojima je, kažem, pomoć potrebna da pomogne i da izađe u susret. Znači, od humanosti nikad ne bježimo i tu smo da pomognemo. Međutim, samo da kažem, sad se izrodilo u Crnoj Gori dosta tih nevladinih organizacija koje preferiraju humanostima ovome ili onome, međutim nije to toliko, Bog zna, zapaženo, izuzev možda 10 nevladinih organizacija koje intenzivno rade i koje pomažu u toj oblasti. Međutim, naša humanitarna organizacija je bila, kao i što sami znate, za organizaciju kulturnih dešavanja i spajanje ljudi, napraviti hit parade u Crnoj Gori. To je bilo tada veliko, veliko je i sada, međutim to više niko ne pokreće ili moguće da to više nije interes, ne znam. Mene se čini da je pjesma svakome interes, ali dobro bi bilo da se pokrene neka akcija. A da li možemo očekivati neki sličan koncert u buduće, u skorije vrijeme, recimo? Da, humanitarnog karaktera. Apsolutno, ako bih organizovao neki koncert ili promovisao neki svoj CD, to bi se događalo u Nikšiću. Samim tim što sam ja rastao ovim ulicama, koje kad god dođem sa radošću vidim i sva ova brda me uvijek vrate u svoje djetinjstvo. Veoma rado ću da se odazovem Nikšiću i da organizujemo, naravno, zajednički, uz vašu pomoć, bez, naravno, vi sigurno znate, bez medija ne može to biti tako uspješno. Nadam se, uz vašu pomoć, da ćemo organizovati neki humanitarni koncert, pa kome to bude potrebno, neka ide u njegove ruke. Mi vam želimo, naravno, puno uspjeha u radu, zahvaljujemo što ste bili gosti jutarnjeg programa. A sada ćemo čuti još jednu lijepu crnogorsku pjesmu. Hvatajte se, cure, naokolo, je li tako? Da, hvala i vama na vašem pozivu i eto na kraju da se obratim građanima grada Nikšića, da ih sve skupa pozdravim i želim im sreću i napredak. Vama, televiziji, naravno, vi ste jedna fina timska ekipa koja je uvijek radila dobro. Žao mi je što ste bili prekinuli nešto malo, ali vi ćete to svojim radom nadoknaditi. Molim vas, pozdravite vaše pretpostavljene i vaše kolege i još jednom želim vam puno uspjeha. Hvala, i mi vama želimo puno uspjeha u radu. Izvolite, da vas čujemo još jednom.
prste na mojoj djevojci, eno prste na mojoj